thinking of you, of you, of you, oh girl. I keep thinking of you, of you, of you, oh girl. Also there. Odo ya mi na ma wa mi ni obia. Oh. Enyum de say, enyum de. Na me o fa me a me soso ho. Me wo krom ho ankasa che say e wo se be o me pre akofa bi. Mo akwa ba na yanko. Ebusiafo ya mamu nyina mo akwa ba bi. Che say ya wo adani dru say dia na che say mo amunim odonko a jumedie idin de odo so me mu. So baby, hold me tightly. My love, hold me. Situation, no, when talk, I said, mini big do maintaining can the whole day. To my friend house, I'll call you back. I was not me both kakra, but obviously so me mu kakra. Be to a chat. What I say, it's a winning mood. Almost now, into big do. Do you want me to stop calling you? And I'm saying, is it a statement or is it a question for me to answer? Be Joe. Kakra bi pe now you see. What's that I feel too? Baby, I don't know if it's will be no me no for. Oh, time I bedroom office hair jaw. O me Baby, na botre. Na me ntia say mamba na so me no for. I don't know if it's will be no I don't me no for class be ni bi. Ni na ka odon me person me measure no for said the ACI. I dey say obi amimi na say dey. Say wo ba wo be gina me. Che say na so me no for no na wo we. It's me so me hear wo de na hwe. Oh, okay. Okay. E ma na ya mo miensia. Matias. Mo me fa me ma no for no eni agro. Mo feelings kakra wo ho. Sir. Ai. Enti. Jmedie eye odo so me mu che say uni modo dia ha pa na obesua odo no. Aware ho afutuo kakra edie ho nsem bebre na big do de enyom so atoase ama che say ya wada na de enya asem keto akwa e free no ndu di kosi dumienu 10 to 12 pm ne de ho be sane na wani beje ho my goodness enya asem keto akwa me ne me ho kani dwumadie ye twagum live e wo social media ni nyina so titi ni Facebook SOMPA 93.1 Facebook SOMPA 93.1 YouTube near SOMPA TV Ghana notify comment ne kogu ho Big Do the Love Guru Bekin Kind Ediama we are share ni bebre na subscribe say ya wada bia ye ne wo ena ebet na ha na last week na ahead de say me kunu wa ha ena me wo fa wa ha na enya asem keto akra yesua say be fully prepared for the relationship or marriage sie wo ho say ura relationship no ura ware no yemfa suban boni bia nra ho wati ase ne sua na nya fe na be ma na e ba ho amabre be ma no so ase o tetwedie kakra o cheche oh yesua sa ne o ma ni nyina ene yesi addiction so obi ato bibi mu ntentan addiction no so what to bibi mu ntentan I say odotin time achichrew ebufu tintan dramantin aswodin tintan ha nti say obi ato bibi mu ntentan ho eno na ene eda edwane so medin e de okode ekua ejiwa ebusa formoma yensua de kakra bi na big do mfa ne de no emra say addiction say obi ato bibi mu entintan ane abeye ne su ade no ompe ade no upra no nanso oni ho ahoden a ode ebejai big do hwe wutumi hia obi ana obi tumi hia wonye ne hwe nso na otaw oh yeah the nipa no hate you so much say obusa ne de enti o taiwa ebi kura no anadamfo bi na tawo ana say waye ne bibi na ne ho ye ne hi na wo soso wadamfo no ne binti wo ho ye ne hi for no reason ne huni mutumi bo no ama say ompna no ana say o yire no a otumi time wo namfofo e ba wo nchempo wo say da bia waye nanim kusu bi ase ne huni mu bo no bi waka de ko wabusuafo ho kra nti obi wo ho a wonye ne hwe nanso ohun a ase ompe wasem bi wonye ne boni bia nanso ni hwimu bon no ase onyada wo santi 8 ena edi kan big do de to so mienu lies obi wo lies oye compulsive liar menka me sa oye compulsive liar nipa no e tropa
etro just say o twantro for no reason you shameful oh yes shameful o twantro for no reason ade we na ni kwase nko twatro no twatro obusa na o say me kura minim de ntia o ase abeye ne habit abeye ne su etro no wadi amfiti ase na onim se odi ase normal but wadi ama wa gintro na atum se no kura ase wo twantro but ono hu ni ho se ade no a wo ka ne no kura no wo ka na so tronti hate and edikan and lies and so etwaso ye the ba physical one so a big do alcohol mema no de nim say mu twa bi didi say ya bu didi sure anya mema no kura o cross road na ba bi I'm telling you oton sade ni bi okay na alcohol so onum bi akasa de hu ni nim no mo de hu ni nim say oh hu na nim de ewra honhom wiase na say I tell you what you say enunti obaby wo ha oni ni kunu na tie oni ni boyfriend na tie na so say de wo si nom nsa no be ma na nom oni na nom e ba hia wo ba shibi enunti adra na ka be ma no ba be pe lollipop no atafre no a na num kan wa say baby a ntinsa alcohol wanom nsa ma bido say onum nsa bebra sisi na aboafu adekitwa bi na wubuafu wo ahwe ya wo begu hu anim ase wo na fufu anim nipa bi a wo fere wo mo na ka oba de nkensa fa ho ben bibi kitwa bi ne ase we na de yani age ebedi ehun ti wine kitwa bi for the night edie no keke uwi a wakotwitwi wo se na red one kra ma ho sane wo ma ho ya wo de nti yanom ni pi wo ahwe ya wodi begu hu anim asade e be che no asa baby enti alcohol big do alcohol senioma titru ne ma afen so big do the to so biem masturbation me fa sex cranny kind big do baby you so addicted why to die mu ntentan se wan hwe ya wontimi ne be ma ba ko ntena ontimi ne be ma ba ko nta o pedie ne hu ye ne de se be ma no one way ya wo bedi ni die wo wiase bia enko ne ho fi se ba bi o sha ase free ya didie etete no dodo nti ama be ma de wo be ye ni wiase bia o cha se onte na nya so masturbate kura ka ho kura de na say because woni ne beda wi wan feeling tu bon say ho na akwahye washroom wo ye da say wo cha meba na ode ne say hyehye ne ho efi se be ma no ade no enso no enti ade so ode ne nsa ko wo ne ho toa so ansa na ne ho esane no titiriu ni wo no mo a ehwe pornography obi is so addicted to producer wa hin so not ahwe porno ai ne phone so be ko na obi na guso ahwe porno e ma no be hwe porno pa na say na obi phone ode ade bi kire me na ne refi ne ho se porn was video bi na won say ya je obi phone na ya hwe sa no na refi ne ya ko hwe pictures so porno an oba besia porno an egu ne phone so pa no me hwe na ma so share so on to me perform bi agrobe na wudi ne sa no o sofo bi na ji wo phone na say my group bi a me wom na ya na o mo send you na ya na me so me share kakra wo ba de porno de wo hwa ya den tubon sa de be ma no be ye wo bia enya wo de enso onya bathroom bi ko sha kokyum bayi bi no di rewura ne ho enti oye so atodie mu ntentan ama be ma no de wo be ye ni wiase bia wo de fa wo fa ni kuntru ho fa ni kosi ho empai twetwen on terre agise o masturbate ansana ne ho asane no big do de to so biem ma memfa courses de courses anioma no de eba big do eye baby aya na yetna adano na make us local areas na yatena no nti ase ye hu bibia eno nti baby yetena no ya na peer pressure no so obi eye bi nti misumi eye bi I want to fit in so bon say ye my way yes so no club abaye nyina big do akọ club da papa ne mre bi ye de mi ko bi ekurasi ni ababa wa mani su ye me chese ko problem so eni hia be ko na santase ho baby okay Matias na chese mani su ye me say ene chese e ma na roro mu ho mo amakọ club ni bi de enye ize o na nkrofo num hihye bi ene jo e ho ha ho e ya fo wani ko hwa de e ho Matias wo de wo ha na wo titi hu ni omo
wiase bi na kɔhwɛ ɛhɔ no club hɔ na wiase foforo because owura hɔ a asɛ men kan say as wo wiase foforo bi kura ba ko bia me call Cape Town, right? They're from Mama Africa. Okay. Then no be you now the town na boom see. Obe wrong. Yeah, na bo na room say we see nkwa. What I say we see it I say. What because say so bit to see. We see kumu no room. Na big do oh my goodness. No kama. Now name no beba ko sorry be. You be PS. Hey. Hey, I was so a gentleman. Also a gent. Na club so a gentle. There be a beka. E ho ra ho. E ho no. Deb. Na big do. Na me kwa kwadwo nso wo ba bi na me kopie edan bi fia bi mu na chese. Enkrofo ye ta. Ei. Empa bi sisi ho na. Chese enkrofo ani abre. Club ho de. Mo bon pani na mo kwahwe ho na. Mr. Producer. E ho no dia grow. Me ko ba na chese se me dia metete ha na ma no denden wi ase foforo me ko mu bi na big do e ma no e ko ho ne ho ofe chese nsabia wo ho bibia wo e ma wani te uko ba e ma wani te na wadwene no esesa woni o ma bi hu se e ma won se dwama ye normal yes uko ba no se bibia ye normal wan hwe ye ho na wukunu ko pia na ye ne heaven foforo kra nti club no yakoko ho no me my experience na winim essay kakra nso big do ye peer pressure no real essay kakra enioma bia na afede ye no big do drumre bi na wo pese wo jan so ntumi nya fi say watomu ntenta nti peer pressure na mfo semasem na me kai wadamfo bi tumi de wura de bi mu madamfo bi big do no odi sire pa odi sire sa koda hospital na se toilet de no mo fan cheme atiefo toilet de no a onchim ansa na aba o se toilet ne kan ne ho no a na wakwa agu ne ho ye de ne ko hospital wodi chile sa ma ye de ne ko to hospital ye no operation ansa na ne ho to opeso wo jan so ntimi nya nti sa polythene bag black no de bia odi ema ansa na ne ho ato no eno nti peer pressure no na mfo sem bebre no de ba baby etna no so the peer pressure no banti ade no nka wo mpe e praw opese wujai na so woni ho ahoden big do de to so biem ye consequences de na kofa ba ana se wo ye sa nyoma we nyina de na free mu ba health issues because club no kwa obenum nsa no oden joti ubenum bi hihye yi ne nyoma obenum bi tubo se wo nyini no na wakoma se we de mi shada nyaade bi na refi se mire bi jot no ana wonom no emire bi nsade no ana wonom no nti lungs no sei nti wakoma no sei wo lungs ye sei esi we de wo ye nya cancer mema no de almost a stroke kura de agimu bi wo ho anso obo se big do mema no aya na o ma twetwe o mo be ma che no mema no so bi twetwe o mo be ma pa e ma no de o mo se rera o mo ho na mema no so wo twetwe ne be ma me se big do be ka e ho de no to twetwe ne be ma no a obo se na aye ketwa be ma no e to da bi anya bibia o wa na wa twetwe o be ma no wa hwepo na twetwe to obo se be ma no na hia na ehi into ofi na wo envy me producer say okranike mu body a o so no ntwetwe ne dia wo na watwetwe odi watwetwe odi no ama na ye ketwa obon se wo ho big do na wo refi ade consequences effect ni bi no obon se wo ho na refi ade nsa no a wanum ni bebre ni nti no bibia ase odi ade to akora na refi se oya abofra so wo sua ade na ye nunum ye nunum gu nkwala no so big do to was on no ma wo ba no ase na adwene wo fom se me be de ase wa bon ye sa nioma no a wonunum gu ne so no consequences ni bi no to ba no be sua ade se de wo hunu ye nsa no ye wi no a afa big do wo ba ho se spiritually nso na wo nioma esei nti obi wo ha wo se ase misika asema ye basa ai mi hu misika no ye no masturbation no usua ho ade e kire wo se wo masturbate bebre se usika sem ese woni o ma bo se wo favor sem kofem enti big do ye keka no sa no se wan control addiction and tentan no se wan hye wo ho so na wa anya ye be se woni o ma na se wo be jai a na se wo be free mu eden me kan nya se me kan ya na wo free eden
Edding papa say we ya de bi na opese ujai enye da krope na so da krope na de beja if we say e me pese mi jai no what de wa no be kan to ntumi nya but the day I will be make a bold step say masturbation me jai me nya biem ani me nya biem pono no me nko hwekra na ma masturbate say ke ye betna san ye ka adwama asem na wa no dem enkotena ba bia ye be ka adwama asem kra dirty conversation enko keke bi na enko twetwe no ama eya enta nhyehyehye dem pii na on say uye lonely pii a wo nse na saade no ba tubo say adwaman komo bi a wona fofo ne ti hodi nkotena ho nko tem bia no distant ho free sanyo manioma ne ho na ye wadwene say abrabo no wo bebo ama na ye yi agina wadwene mu eno ti wo ye wadwene saade no ama ye enye na emom ka che ho say I am free and Adiana Matomuntin Meja, I am free. Sad day no, I will catch that who say you are free. No, what they why you free now? Ubejai, big do, Mirasi. Bushia for ye dinko mobi wa hane unya me pa ya suneti ye. Addiction ya debia wa hon. Eye hu pa. Right. Nene ye solve sa problem ye repair ye bema wa kwenya na woni odofo no must sort it out. Na ma mu chance na ma bumumu 3,000. I'm the silly. Not just I know the easy. Yeah. Addiction no, you name some masturbation or ho and more, but a debi or no ma. As a co-fighting cause we a talkative. Yo, Casa Bibri. Oh, Casa too much. Oh, Casa too much. Yeah, sometimes your relationship, man, I say, but at a point in time, you have some particular space, be. Until sometimes I was sort to me steady or partner, and I say, is it the right time to talk? And I say, would they share about God? Because such a commobile and common what? Because all them so talkative. Yeah. To money was a common heading. What? Yeah, most of the time, me self complain say, oh, friend, na big do at the same, say, yeah, big do be boko, if you boko. Ubi sam sa fie boko ada onu mileti fie bi nkola no ho ye nkola no uni momo he na big do ye kasa no kra no ye ntiase o hwe obi kase na bibia boko a kire se adini mu no ase ekoyie ana wo but ana kire but no obi share was bibia wrong boko de anya kasa papa me pato na wo ho ye ana me so me ho na bibia boko de ase wo tin se matiche na wo bebusa se ma adwini mu koyie na sa inti na won so obi from say can some na yan sa line akati so me dey mo pause from me big dog good morning say na we do na kasa too much. Yeah. Hey, omo ni mi bebe ka say big do need time and bubefu. Send bubefu debe. Be can some senate. But wow steady won say na maybe wa brabo mu a we ya too much. I was sort me den eteso. Obo say be ma bi oni oba beti o omo di nkomo omodi nyina na asem omo ka nyina no onu nkwa ne ho asem na oka. Na oka. So I no selfish na addiction no opekasa no obi opekasa sa na de bia nkomo na e no ane ho ono like the bia is about ono oyo ba bia is about no and na uma me nyese and na onyese mam onyese bia is about that person. Yeah. Are the relationship na nkwa dia nkwa na wo susu kasa you dey talk too much. Yeah. You the language too much. You come masturbation so. Yeah. Sister will hear me. And this abra kwa don to na will hear me na wa han we no. Ti. O twetwe obema ko simbrebe yin. Nyanya wuye se ye Kristoni ana ye Muslimi. Nti ala beto ni saade na we na we ni beje. Baba na awehwesi wanim na wade ikuta na wo hwe ana se Kristo ba na obeto trubent ro be ba na waso be mamu na wo twetwe e be ye wo de producer osre nye ne se bi musu de ne ke mu body o na o e de ne how she addiction yare
sometimes on one year idea open it too much na end be dey e be kun correct Shakwana no feel say a dear challenger onu de wanye bi endia na chese onda ennesa oba we o mensi se so o timi calculate won say oh ya mansa de no oni ni mensi mu nti o say me kofa na de bi opeso ni obada de bia producer oka akwa na yakoya ni bema operation no wa fendru oba nti wa fendru safe bema na gina so say see insanida ntimi ndan say o man operation na bema na ade na siniti as say gain sorry bio so I didn't so you see idea open be brain na be there ene be kun addiction in nya de power we obi ntina see once I see balance what diet one balance idea na enye kakra one balance enye baby o so me say me nim say na no monsa me nim say that taste alcohol but this whole year wine, yes this whole year me fe be nkama no me fe be nkama no eno nkyere se me ntimi numu owo ade nyina ho kwan na nyina ne fata enye ne nyina ne fata o me ka be ma de na wo adwa wo sre me no de bia wo do sa hye wayase e na chukuchuku sa vibrator na you sunu bisa wo se na vibrator e waso a e wo so e wo hormo me matimi apemo sa nia wo ye wo feel say me matimi apemo sa o jere ade no ho why vibrate say wa kunu anaso partner kwade ni sakan wa unte hwe because on me nko speeder machine no kono na wo gine wiase na wo kra pongo kra etra so ye bre pongo etra so ye sisi bukra ye na sa de ne be ye se na ye hey why ba na wa be da ne ta kutre no na wo say o bu mu o ba so wo say easy one say wo ye bu ye mu 10,000 easy de bia na vibrator shawase me de say me nye bia ndi na me single me nye bia ndi nti na makoto vibrator me kunu nya time ma me nti makoto vibrator sister ubeda ni terminator what you su vibrator na so ubeda ni terminator say only human feelings be because you feeling na we punechi ti be ma no be gine wo said die ho mada asia ye wesin na me see die nkra sa na no camp na ye koya no uti say make just say ti adebe na no be tell say oh my god enya down na obo enya down na obo feelings in kwa feelings ti a woman says sex is good but it's always good when you have your right partner and you're with your partner and you're enjoying it. You feel the humanly flesh now epimo ekobano vibrate out the head ni ehun kra ni se ni onu ni obedi kra ni ye de ma no na wakope dua edua na wasensene dua no wanye dua na kokumba banana no omo no mama di na sesan na kakumba se kakumba se o masesa na na kokumba get me a kokumba ene obi die free to a setie nu kakra kabi odi ye den mei na obehu faasi ni pa fero ni bapa na ohye hodum na odi soap twitwi ne say oh my god baby come oh na momba betumi wo here ho me wo visa me de ko heaven and hell oba betumi wo here ho obehu ne meyo eden a na ope wo wiase mo hwe everything is vanity unya sika bebre ubewu wenya sika bebre ubewu ti oye papa si nden ubewu wanya papa nso a ubewu nemom abrabon eye balance eye balance musa yes wife enye ne problem o partner enye ne problem o be ye de na musa sa na o de aba beda ne nchen na che so mbu no wa addiction no ene de be kun se ne unsuan hwe kura na me si sa addiction na wo ho no eno na be den be kun na
Farsi for me no ban that cry baby bear me then the bell then the bell once yes our part are be a chena sebi meye gineja hoi akodi bi no akote yade yare ya budua ya keso oba o fa be man na so ware be ma check say oye highly disciplined. Yeah, sometimes red flags ni be your own addiction no. Eno crepa. Own addiction no. Once a producer first no per sugar pa. Or per sugar pa tea no the sugar won the team or you measure. Answer big do first na me per coffee pa. Semina na mama we. Ka say me nyan na one na me nim but educate me no me hu say no. Oh my dear. It's not good. Me jai. Na me pe. Me kwa de me coffee no me sa de lemon efra na me de lime kakra. Meanwhile, unimu blood group umpo. So blood group crab no, lam no cry nyema. Na sa kafi no, munim na chese eya wouldn't be see ade eya wouldn't na bed there. Na no hwa branch no ka wo dog na echi no. Waka e wo dog echi. Stroke. Unim say you have underlying health issues. Umoja no koba say me say ogina dog echi say wa finti. Ubodogi 24700 then how? Then how? Koto na me found. Then how? Me so me pedogio. So me so dog ya. And so me nyane ti sese na yen. E umana my no once. My back be. E umana my no once. Make sure say me ye exercise. Yeah. Make sure say me vegetables no dose wo me duane mu. Benku say woody baku 6. E bia na e ka system no na ye bebre. Wo so a on hwe we duane di mu yie. Overeating. Nya sam keto big do. Addiction obi de ye duane. Otimi di benku 2000. And I'm 100 cedis. As madam for be when you willy when you duane so wundi. Jollof crop e willy was. Bisi asa be kai wo. Me chair bad crowd the body kodo. Akwa make an some serious business guy o. Ope willy to extend say wo. Just say, bisi they shocking me crowd they say oh, ya kwa some dinner bi. Okay. Nana on my cabbage stew ni ade bi pa. Nice one bi. Nti na dia sound me the bebre. Na on him say him sad everybody say kwa share kwa jira wait time say chala go fit get willy for here. You go fit put willy for the thing top give me. Then how? And then be a be body day. Akwa de willy crowd do. Wo so addiction no. Ade balance bibia why? Open macra dodo. Eh? You love the thing too much. Why? No one do be ko wom. No one be kum. Samson amani hunu. Dilala for muti. Eh? Safarasi mayo muti. No one be kum. You're careful. Too much of everything is what? Is bad. Too much of everything is bad. Who they are here? Me my example be addiction. Mo for say yes anya me nkwa. Addiction if you Christo sumo kra. Yes. And they be kabo. Dead the house sister. No dead the juma home so. I don't feel say nyankopon na so we chesa na ontie on pa abo. Eh? Addiction jai. Too much of everything is what? It's bad. Camp I want to akwanasem no. Or see, and the Holy Ghost bam so me ye fasting safe, me timi fasting safe. Oh be cool, be one we. Ye mo chako enya ofa. Holy Ghost on my message ma wo na wa kwase wo because already ye ma no we see you. Too much of everything is what? It's bad. Take it easy. When him say because of and I'm pabunti or money in funny sanka no. And na me ye bibi me train erade ni me na nya wudna to them one am hwe gene ho adwuma me. Too much of everything is what? It's bad. And another addiction be enye cry time. Yeah. Who attitude na ye abusive.
Wouldn't be the original crowd say abuse Nankasa. And no lifestyle abuse. Nyoni man say at me and Saboba. Boba. Yet me inside a boba. And they be monsuno or my emotional killers. Obey ya dear. Na affect your emotions. Send a bell bet me a rule over you. Send a bell bet me in quasa some odi. Unyo biao, uya wow. Because you might think say udi your band, but the people around no omunim ni pakwa we. They know you very well, but they will not tell you. Yeah. They know you very well. Che o fidue bia mu a nipa ka won asem ka say oh asme say what say one say eh no say they have something about you they will say. Yeah. Anya no obi say me etu no. Me aminim. We kai. Me too no because me ankasa no ya wo me 9 months ya wo me 14 months. So biara me say me about 14th month. It's be true. But ye kan nyina ne say as a yes but the nukra wo mu ne say wo addiction no tisu 50%. Yeah. Ya kan faye na mafufro. Hwe. They see the love of money is what? And not too much of money, and I see capable. They call them woman as I say. Too much of everything is bad. Even oh sorry, you see no monsieur. Only him say obi no monsieur sa. My sister say say listen, you have to stop drinking water. And yes obi. Won't be that one. Not be pain. Oh hopa. Minimobi no monsieur sa. For see them we developing hydrocephalus. When you know. Me don't say be muso edi magi pa na nchine so. She. Open say aduane no ya to mu nchine dada o. O say me say producer tire sa dey sa kwa not you no. Aduane na ya no. Obeka say nchine nim no digum. Oh say we liver too much of everything. It's bad. Anwa mo kra minim say ayi ye no anwa mo amekoni ye de magi twum. O de magi mienu atwi. Ei. Anwa mo. Addiction penny. And one no magi womo ansa na mekonu so magi kakra wom ebe ma oboso nyina hyehye ansa na wo no mo nsa the same time owie so na onum eyi sa me nkobo drink bi di na man nkobo no ba sa drink na o chili pa na onum na na rura no mo say na wati mu kwase na ware eh ya o na addiction bi wo honma na say won say na Kevin say ne ho fa no ti me num no fo sa num no fo o sa pack see ni bi na da ni so young boy o height ni oba wa fa no height ni na no fo say oba ikuku enye no fo me nka say men no mu e wo dia but listen too much of it de bia o say no fo no sin ohina say na mo nya cool de bia is wa no de BS one no say say yogurt to say be friend is one no de BNS na no too much of everything say no for your num ntia say wo num awu too much of everything num no Calvin num no for na dia ko last one I made a chat to Kevin my camera nsi me so last one I made a chat to one na where ta fremu bomski mo yes ade no sometimes no yeah watch the type of men am yes ade no to you could tell say we no the lifestyle no say anet here onim say ye kwa kwasa akwa no hospital no akwada oba buy the dubla o we sad here no yes bibia na etafre o buy the dubla what was say because me guy in background kakra into the end never you ready be I didn't be cause once na lady bago say me na me che the dochi ni sanim na challenge yeah yes some hospital food my man be bad na me say akwawe wakoye sa moyi no your friend say leaking no tie enyo ba bia na leaking no and I was why one day na sa guy the problem or no ba bia kasa say there me metafru sesia me crewo sesia me yaje sesia and I don't know where they got that thing from what's say young guys na bana me dem yaje o me tafru pa what afraid there
What the free day? One coin. Are you okay? I don't quite me pay Kevin who onye. There be no the onye. No for no benum. By no the onye. There's no baby any sir. And your baby any sir. I see. Now who cried to be or baby because you cried who ye mesho. Oh, shampoo so bad. I would one. They be say me peliki. Who touch a man a operation. Who peliki that crew so bet tune touch a man and come back. And then how? Me see addiction reduce kakra, kan Bible kakra, kan Quran kakra, doye kakra, and yet too much, okodon too much, bibi kakra wakuma be ya kakra. And no chese me ndo. Ne me catch say kakra. They won't know bisa no. Say sometimes someone say undo na na ntoko be say baby agrona medi. Na me pacho. Too much of everything is bad, but it doesn't mean don't brush your teeth at least twice in a day. Okay. Would you also ya me trim me see once and answer me train it twice? Anopa any numre because back of you be bano. O back then. Back of you be bano. Too much of everything is bad. What you why asking you ku ha? I don't pesa me nya cat. Eh? Who pesa me nya cat? Me can't be say if na me pe. Ade a beauty contest na was here. Too much of everything is bad. Brazier no abofiti no power be fini yi. Too mama na me nsum. Me fan too baby. Na no for me ndi hu djuma ma o. Ba na wa be fie kra wo o kava ho. Too much of everything is bad. Kevin na yi nu fama no afi ontijai anofo ho se eyi no na me pacho mamu sa typical emotional blackmailers no monjai emboa okode ekueje wa ni die no eden quickie o pe quickie papa o pe quickie ede ouch le mom quickie no enye de bia tisu sometimes mama me cry me den yeah, me are too much. Say come chill kana biananka or the moment me chill 5 times a day dia quick in one na mechi na say why you wadwene say obesesa in the moment in the bako na yembra na mo ka me nkwa ka wo ho nya oni obi be kono wo ho fire nyumbe neto ma no wo nya be ma obu efu fa pa asabi na ede nesa nya ebe na mo bi so ama wakoma ye wo ya no anka onya reggae bi de simwa na mo ntimi asa reggae no de say akacho okura na o de sa na ma menka no kura benchiro odo ni asumdwe de rough ni eya ne say ubenya odofo bia o de odo wo na wo so do no na tamfo tichi no plan so be same relationship enyi eno na eya no oya em. Hello, good evening. Good evening, sweetheart. Me pacho odin the same. Okay, but friend Nana because I feel called oh Nana Odo So Me Mu. Oh Nana pacho ma weni so kakra ma me why Odo So Me Mu. Oh Nana me da se so mama kwenya se mi so pacho who addiction bi wo ho anase why you lonely. Actually, I was but I'm not doing it but in radio, my so lonely. I'm not even fine. Oh. You need some station and what my program decided to call. Pacho see why you lonely. My so much lonely. And na only addiction bi so wo. No, I was having that my controlling me. Beautiful. Yeah. Beautiful. But would you like to share that with me? Na there. Na me this year most of the time me this year the whole market yeah not necessarily so big. And so one day I got sick. Me and the past serious one. And I'm catching me say I did me did it's not me send me what to the whole market that they are showing you no I don't even pass there. Ah, why are they? Chemu why you not be chemu cry and enya wakono bi share what I say let's be. Ah, my fellow, my power SOMPA. Why are there? So you have the spirit to control and balance things. Why are there? Now see why you're lonely.
lonely. I'm not fine also. My so much lonely. Why so much lonely? So what kind of guy are you looking for? Yeah. Then your God fearing kaka. Or baby, give me the past. What's it? So someone will be there for me. Maybe I want no money. Let us say a casa. And this is for instance, the whole family. Imagine come over and come a friend. I didn't come back. I'll be fine. Oh, sorry. So sorry. I wish you speedy recovery though. Okay. Only maybe me producer befa contact one. Because guy be striking me into now. Make I say me link it up now more than come away. It's actually I'm engineer. Engineer so producer befa contact says here. Why? All right. Me that's Hello. Odo So me mu. What do you need, baby? I'll for free. Actually, me Okay. If you now what to be mountain time, I hope say when you share my interview. But masturbation. Okay. What do you need here? But masturbation. Masturbation. I think say idea youth ne pa mrantia ne mabawa ne de. Be men na o hwemu a wa ya che. But my answer by I don't know how na saba. Dia na ya ohwa a trigger no ba. But I say E dia na ya twetwe ne de ba bi a wotie nwum bi. E bi a ohwe pono. E bi a ohun bibi na trigger no. E dia na ya twetwe ne de ba. but no na de na ba ni sa. Chasa wonko a wo hye wa na e ba ohun. But She said the Udi kan ka se ujai ye no mepese ubesa try so obejai. Ade bia wato muntentan no kwasem se meka cho se oh jai you can't. I just say one kasa wo ye wadwene se ubejai. Because se one kasa wa anya wadwene so obejai me ntumi ma wunyai. It takes one bold step. Se minye ade we minye biem. E na make us starve ade kro no. Se one starve wo ho ade no ba pie kacha wadwene se menye. Ai me wa ba menye memfiu na wa pi wo ye to aso ba ko mienu miensa e be kakra no e mabio big do ene nkasa Rampa cho me ne obeya ade bi wo ho tie me me ne obeya ade bi na be boa o why you wadwin so person just ade we that's right. me show boss say utimi stay from now to 3 months na wanya ebe pian akoyede mu ebe ma osika samai den akosro enti mani ko wadwene mu se ukoya u se usika sem nyame ka no asami na me ka che opa o tie efri na ekono e wo so odiye na wo yie die no e wo se ujai sa de no se na be obetimi ayeden ediye uye betwu nyama okwechi nti se wo pese odi a mia weni se efinne ekono oni sa de na to nkwata mo aiden mo pai Zena Hello. Yade Hello. Megiche Area don't be ko na se. Allah rufa siri ami na Zena Hello. me pacho addiction addiction be wo ho Bibi sa san udi no betimi aka che me na so ka be hadwen yes asem some so maybe a film no ya na me program na oh just say assembly show like assembly show mu a etimi show mu sa che wo ho hello me say o say wo de na assembly show so ana assembly show mu a etimi show mu ma ne che to say bia assembly ya we say na say ya me ye film no den okay ma me che wa de bi say asem show so okay okay me che wa de bi won say
asema hye wo so anase obi aye wade na eye wo ya na hye mu a akwaya ti se na waso was a copot wo ho a chako wo mu a waso jana dere pa na odi usa so ye friend say chako na dere no what's a be show zena online so zena so tie mi a ye meka ne se wo hu efri na ekosuanse na ye like jemu how why how tie obi samedofo na obeka che obi samedofo obeka che se mi ni time me bube fu mpo we are there na meka mewie me come baby because ma asa me person guys o say me person guys so ese me kaya na esan ehame sana zena meche wa nyumbi ya na watu why o say a friend say adia me panyina ne say o say de obeka say adia o pene say pese o bubetafu enye sa na nkofo be hrew say woni erade why ntu we erade a asami ba passema no so nso mu na efri ne nante why asam ne be hrew so pa yima no onyame a osum no yima no say erade wo na osumbo nti so asem we mu na menye free na men kom ba bi pa cho wate ase hu be to dodo why Mati me da se pass wa frame be me na mama musa wo ato bibi mu ntentan penya na oguso Richard dia matomo tentan ma me so na watomo tentan dia me no ba be shemu na saman afrena sia mintimi enenenda oba bia ana o yire ana o girlfriend nko a oba bia ho entie wo Richard tie me nko a why okay me so the ni oba bia me so the ni girlfriend there I just say bia random girls no just no answer what afri obi ade hello no de enya ne kwan so oba bia wona ne tia we de me ne tina abobra na oye nitia na ye no sa ekoba sa de a na ase aye usu Richard e otie me Richard otie me se otie me ati kai se anu na ode call no enu na ode yi onyame aye why nti no o kai sa pe na wayi wadwe free so kakra na Richard se na me hu ade no menya wenim kakra hwanke be bo ame Richard odi ne me bi dia kakra jai o so ye careful enye sa no be ti sa kwa na ye kwhia no kolebu na o ma ban ne num na o mo yi ebi ade bi sisi ne num so Odo so me mu pacho di ni baby o free but me kobi me kasa sikede kobi me pacho peja wo ne so kakra wate pacho me kasa sikede okay ye chia wo no mu nyina ebia wo bibi a wato mu ntentan a wo pese wo ne ye che pacho yenkoi entiu pacho me de me search edie esa da bia wa anya obi ani no a wontumi nna enongo anya crap see okay or amene but moment we do finish ape esen bi se men ko obafo esa wo me obi den so a wo benya obi adi no I see. How are you in fear be saying? Oh, actually, more than 7 years. Ani ache. She ma men che wade bi na ye hwe addiction ho no kura ba ko ewo mu a wo di jai ne se o starve ade kro no. Ye fan se me masturbate. Na se me pese me jai masturbation no a. Aje se me starve me ho.
What I say? Me yama say me starve no. Ti say me starve ade no a say me hye me ho so ana me makom di ade kro no a because the mesua ne say masturbation no eye honhom mu ade. Hye so no osi oni bi. Oso oni bi. Ba men ka say me che no. Wa fa utie me. Ba cho ye juma ben. Ba cho me fama be. Ma men che wa de bi. When it comes to sex, once a sex energy. Energy na free mu. Na kai ebi hu se wo ho. Upa kwere asema me ka cho no kwere research na hwa de bi. One now we focus too much on sex no. Nyama bebe hwe omo. One hwe a unya time mpo mfa anya adwuma. Bo se de bia na nkofo na okun adwuma ho. Me ba to experience bi bisa. No carabana, I took maybe things are meeting good. But your man is a crama most day. You say, to the dear, if you know the banner. I'm much of my baby feels so the best than a promise or a quick when I'm quite my corner. And many gymnasts, a Jumano, my babies are not better outside my family. Incident nya obey ni se mpacho ptie me. Nya obey ni se wo ho. Me pacho ma wani nko wedwuma ho. Ma oyere enya wo de. Wate? Men konko say, ma men ka se me cho de mark sa de we. Anytime ebebo mu pe fa ko edwuma. Anytime unu yere da na okona ebia edo konse wo se kona ko eden koye bi no. Men konko ye ka cho wo se me sa de we me nye me kwa kopama de. Ne ma un se ma un just 3 months to 6 months. Ne un se na usika sembe sisa. Yeah, but the time I come, we say, maybe any so then how come in you? Oh, India me we ni na yasa de we. Why? Ebe boa why? And that's so much. But also didn't design. Maybe Kobe next week my meeting unka why? And that's so Pesa me forward and phone next week my meeting unka why? Me da se pa. Odo. So me mu. We didn't baby our free. Ah yes sir, we are. Especially Kumasi. Ora peja one so kakra. Yes sir, we are especially Kumasi. Okay, me pacho o wade bia wato mu ntentan. Ah pacho Dia. Pacho minti tembe bia late. That was it. Untumi nya den. Untumi ni dintem. We are late go 11 12. Eating habits. Just say not just say untumi didi intem to didi you like 10 11 12 or no more. Hello, untumi kan? Me pa say we eating habits one ho. Just say untumi didi anopa ewia o didi de bia late like 10 11 12 10 11 12. And you say you may say freedom eating them. You are trouble. Me pa wedding fee saying. Okay. Wedding fee saying. How old are you? 27. 27. Yeah, I mean when you got crab but near make catch on say one one bet me aboa ho tie. Make sure say catch on say. So tie me catch on ho say about 7 p.m. Did after 7 p.m. biom. Because uba be sha say nti anka make said by 6. Me say no 6 o'clock me di me enwuma aduane ewie me didi biom. Hwe nkoma no biom chi so ochina no pa. Inti make sure say we are young is enya sa na obenya sa pot belly ni sa niam no. Afi na uhumi kra na nsisu. O down so e ma o down no emunya o da because what did late you afi o kwakoda. Time na aduane be digest. Inti me stress e obehwe aduane di mu na why lonely? Onye lonely.